Haydar kuşaşın satıp rakibimiz. Haydar barış ucuza ediyor. Oli besten oli ya. Rahmetli yap, palavada yak kaptan ötüne. İyi ya besten oli. Vermişsin, Haydar'cığım vermişsin. Beşine kapatıyor, bir şey. Toskala damam katı bro mam. Moşinda. İneyi Xurşed Macid ve hami çiziş beze ve bla priyom da duran sıra zakça me parti ya bla. Meşin. Kalifeli yangagiş beze var. Bak hira gitti. Bigire şunu. Muhteşem vatanın badaskin rakibat şöyle sayço pahlavan as. Mose barbakabeli Haydar pahlavan as noktayı kovalı güçlü begire. Onu bu besle. Barodaron aziz Muhsin pahlavan as cumhur Özbekistan madas. Agar boşalt ba maydan barodat Muhsin jo. Ye na say muziko matko Bachajon. Ona da ne o var? Aka, namine can baskı. Bu vardı milyon kas kurşuna belki domuşu güzel. Nedir o için? Barodaron aziz. Ne barodaron? Aka monuş, Aka. Onu yere bunu kuştuk bir. Ye bilad hami kepga kiya bilad. Nabit هر نوع سازایی که سر بشود از سر خودمون سر بشود در همین میدان سه به یک جفت است این همین مخلصانی هزاران کس جمع آمدن این همین اگر راضی باشد همین یک جفت رو تماشا کنیم پس دواران عزیز همین دیگر نفران رو نبرانیم بگذارم یا اب بگیرن بعد معلوم شد بعد دیگر کسا برونیم Ama raf bat güçlü girftan bir raf. در بین دو پهلوان نامدار ببرند برادر عزیز تیمون یک بار گوشتی بگیریم این مردم میلیون نفر به اینجا باره تماشا میکنن مسافه 500 متر 700 متر دور همه سید جمال میگه بشین این طرف بشی برادرم بشی ای گوه کن بشین اینجا بشین تماشا کنم بشین یا کلیت ماشین автомашина گم شده است هر کسی که اوپل پیدا کرد برادر عزیز نمی برادر خواهش کرد Bra bir ay ki bra moşina. سه دونه کلی داشته است هم گم شده است این هم جو UFC ای شبگاش Bra maşa ya kasıdan diğer. نه شما یک اوپل بگیم همجا جمع کنید سرجم یا یک اوپل Ne bahçe? Ona bahçe canım. Ne ha amca da برو söyle. جان Ne mi? مفرسان عزیز Suya pa? Ha? İyi, doğru var. Dev ki naşı. Bütün şu da bra. Bahçeden geldi. Sonra iyi Ye Muhsin olmaz Muhsin. Muhsin. Sagra olmaz. Ona uzmedir. Ona Sparçika istiyadır. Anam Katı Xurşed bigirak. O zaman Bachajon Katıyan megirad. Muhsin Katı devne ho diyorta. bahçe canım. Ne olsun canım. Anam Katı Xurşed bigirak. سای چالو تیمور راهی مقدر باشد هر کسی که باشد میدونم باشد Katı Xurşed bigi. Yok. دادا خون باشد بیم کارو بی کس میدونم باشد Ay ay Surkandari aymış. Harip ayıkım. Fakat hem Surkandari görmedim.
Akoz namus mekinam ne buraya? دیگر خواهش میکنم پهلوانانی که سابقا همه را بگذارید حیدر پهلوان پهلوان توانگی و مقابل رقیب خود سعید شاه پهلوان از نوگهی موسیقی گوشتی بگیرم برای شاه جایزه لباس پهلوان بتیز Boz hem bachcha nam da me buraya da. برادر عزیز دیگر که الان دیگر در یه بوی damından kura. Çira. این sigara. نوگهی موسیقی بر مقابل رقیب خویش حیدر شاه پهلوان از نوگهی خوالنگ گوش بگیرید شاه جایزه هفت ماشین است فرصت چیکو بگیرید سرجمال چیشی علی مردانov محسن پهلوان در میدان است پهلوان جمهوری ازبکستان محسن جان از جمهوری ازبکستان اومده است مرحمت کسی که با محسن پهلوان گوش Kam tar peş mi omad katliam kime girir? Kürşat Macid katime girir. Boşuna ana memnunum bile. Memona. Bu da ana memnunum. Hiç bak. Hiç bakmıyorum. Surkhandaryo. Surkhandaryo. برادران عزیز این fakat هم lavdiyoş mu ya? Bu zuroş namıyor ya içe. فقط دشمنی خود را نشان Ne iyi 10 tayı da zur hasta uçadı. Şuna kaçacağım. Tu. Yine bachcha o. Vallahi yok ama. Ki Haydar çıkar sen ha? Toza mı girer bu? Peşter diyor. Peşler ben bocaz demiş. مخلصان عزیز هواداران ملی تاجیک گشنگی اکثر مردم خورشید مقابل مرسی ببینم Oho! Oh! سرجمال علی مردانov بگیره سرجمال علی مردانov اگر خورشید را با مرسی کنم چی میشه Meşava! Oh! دوستان عزیز یکی از پهلوانان Bachcha بچه‌ها لباسیانو شهروندی دارن لباس ورزشی باور میکنن بر مقابل شرفتن پهلوان یکی از پهلوانان بانج. گوشتی میگیرن یک سر دو بیاری از بچه‌ها گوش Sara bobuz balaş. Kurşa da atkaz kıyızlar. Görüyor musun? وقعتي نعموني متساعك ورابي ماشي ماشي وقعتي نعموني متساعك شرط همه بود حالا خورشید مجید هم تپوزا میکنن اگر با شرطی که من شو جایزه اعلام کردیم میان خورشید مجید و فاسد جمال هم برف اگر سجلان این مردان رو گوشتی نمیگیرن شو جایزه را با خورشید بدیم و نه خورشید بگوزید گوشتی بگیرن Çetke belemize mi? بعد خاتم مسنه نه هم بلادي خاتم ما girer. Kırıp tabi. اوه شو جایزه خرد برادر عزیز تصدیق کنم بلاد به هیچ امضا گرفتن ده بسی جان به معنی شتی بلاد فرداس کتی اوز چیرا میتان نه میتان فرداس بگیری بودوسی فرداس نامه گرفته ایو دال ده بسی جان بسی پهلوان خورشید ماجدov کو Kuş. Yesin. Tamam. Tamam bırak. Para derim ka güçtün begini çi
مرد مقام بدی دارم پای تو بزن دو خورشید خطی بگی آخه موسیم Ya vuram canım. Kadam bir rafta var. Üstüne emcem var. Kadam. بلاد چی میکردن؟ ماشین همی ارزشتیم اینجا سعی جمال بلاد همی قدر هنر داری بلاد نمیگیری خورشید خطی نه کی بگیره حکم موسیم دوستان عزیز اکنون در این اینجا آقا. خورشید برادرم خورشید اعلام کردیم در حالتی نگرفتن دوام ندادن و اگر در حالتی دست کشیدن پس خورشید محجوده شاید این برادره و در مقابل موسیم رشدی بگیرد و پهلوان ازبکی کامران کارلیکوف 100 مرتبه همی کامران آمد فیراد کردیم برادر چه فیرادش کردیم همه پهلوان یک بار دعوت کردیم اردوان بیا و 10 بار دعوت کردیم تو بگم کامران کارلیکوف حریف میرفت Zalazı bu zaman.